Bamwe ba MC baria bagwataga mbaru kawira Mwangaza ni bachumirite kugwata ugeni Rais Ruto na kuga wirigiro bwao ne ati akezania na mirandi ya witi na mbere ne bachokete bagwata mbaru atongeria baria bonde baria obisi gotigira muringi kura akugunika muthuru muriuki gatumenyithie MC na ndiba chumiritie na kutha bakigwata mbaru mutongerio mugongo kagita karethi kiriko ja kimegiki ndene kaunti Meru bakugaba na witikio bunene atende ndene kaunti Meru akeja mirandi kathumba irekethwe kikunakari patwe twaga tumere tukaribishe president wetu na His Excellency William Samoei Ruto na deputy we Mheshimiwa Kithure Kindiki mwana wetu tubakaribisha sana ndani ya Meru twirigirite ndiunga yao kwambiria ruju ndani ya Mount Kenya na tubere twi tayari kubamukira na nkoro inderu na wendo bobo nene sana na nkendaga kurikane president na deputy we bakiya please barikane rutere ratumite rwa igembe kana nyambene mono igembe north rira mbumite woni thina ya wamba bwa ng'ombe please itathira ko president ukiya tafadhali menyoro gatutethia buruno ntu betu bagukua mono kinya thaa iji turi aja ng'ombe no igwita ntu betu no bakuragwa ito please president make sure bwena mubunge ora uthuri kuma Igembe north munenkere support ira kwenda kenda at least antu betu batiga gukua antu betu batiga kuragwa ni wamba bwa ng'ombe no ntu imbije utiremwa ura umba kuthithia buru kwebaniria antu betu na mantu jaja maitha ya ng'ombe kurubomba kuri marwanda na ria thaa imbura yurete ou bomba kwithira bena freedom weta kuri mamiunda yao no ntu ya thaa ibareta no gwa ibagukira no ntu bwa wamba bura bwithira bwa ng'ombe tetheka kiria kingi ndingenda kuromba president wetu na deputy ni ati rutere rwa buri itubeterete muno tukurikana twina andi ciegi mantu ja ruji buri ni iria kame na ituije muno kinyere atwari ungirite deputy president na twirire mantu ja ruji baina mubango ju munene so itukwenda kuigwa muno imbi president yake ya tureterete rutere kinyarwa buri kinyethira ndiunga wetijiro ntu tekomba guita kila mali but itwirigirite muno kumania na ndiunga iji au ange ni kwenda kuga bakatha bakimucokiria nkatho nontu bakumuthura munini owe ari Mumeru na ndiri mbere bomba kuonekana ndene kaunti Meru baria mwe na tukiuga gwa tukenete muno antu ba Meru na Mount Kenya East nontu eneo ndiunga ya mbere irekethro ere public kuma president ya gutunenkera Kindiki ya deputy president wetu ndene rutere rwetu rwa Mount Kenya East kana Meru na itukuga tunganirite twachokiria president katho sana nontu bakunenkera mwana wetu Kithure Kindiki position ya deputy president na ari mwana wetu batu twa support na no mwanka tumukarie na tumunengere support ni kenda kinya Kenya rengi rira kaumara ome Meru na ome Tharaka-Nithi kana ere onde twita Mount Kenya East muntu ujo akethira akionekana antu bao bari nyuma yawe na iba musupportete nikia tumbo mwikire inya omba gutukaria kiri thirikari ya Kenya Kwanza ira twathurire MC baba para muno bonekana bakigwata mbaru governor ro itaitiro gitine baugite bonandi ndi baumire ndwene no tuthi na benyo na governor ro mutuma kira bakonda nani na tongire bonde bewe thiri nikenda bomba kurita ngugi na twira antu betu igitarire tira siasa ikeja 2027 kwa hiyo igitarire thirikari ira cionde ire obisine ni supportwe nikenda tumba ku deliver maendeleo siasa cia kinyanto bageta kuringa kura na araba kwenda kuringa na conviction ire ketherero but toka tonye mandu jonde siasa na kuringira tongeria gituma igitarire toka lose a lot na mbuge mutongeria onde ore ofisine uretherwo MCA uretherwo mubunge uretherwo MP uretherwo governor mweru watu no Meru nawe kanya bena president bombe ko deliver wapiga kura no ndore mwana siasa twethe most important thing in the politics hapana todo trombete bebi na tukanominitwa kenda tumba kuruira nto nara mashinani ikethirwa thirikari ire one kanya igitara kinya muringi kura agataka imutongeria ore ko mutaga ire kanya magakega tore ruijara yarareo na ndikenda tumba ku focus na Meru yumba wita na mbere nontu intura kuga kaire mutongeria athura wa nontu bwangugi gute mutongeria athura wa kenda no gintu kingi na faida ya muringi okura wonde irira ona ngugi ya mutongeria raringire kura kwa ndiromba turekane na mantu jandwa nande tusupportane na Meru yetu kenda yutba wita na mbere na igita iri ugi so tutena kanya kandoa tutena kanya ka kankirithano nyingi mwananchi neterete kuma kibatwe so twewe kanya turite ngugi na mutongeria wonde
aewe nafasi yewe nontu kathuri kana gekio na njira ira Murungu amwikite nayo igita uti ndo airio burumeru twi respect antu baria be in the office na itwi nama mwathani akabatethia nikenda bagatwitira ngugi iria ikwendekana iria ananchi beterete jonto ananchi batieterete gintu kingi igwitirwa ngugi Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutiro Kangangi.